Francuska ambasada je biser Art Decoa. I sladokusci i ljubitelji Art Decoa najviše se zanimaju za nameštaj koji se nalazi u ovoj ambasadi. On je zaista izuzetan i većim delom je originalan, nastao 30. godina i nosi potpise najvećih francuskih dizajnera iz tog doba. Ovaj set stolica, na primer, je tek nedavno vraćen u ambasadu jer je proveo čak 16 godina na restauraciji u Francuskoj. Dakle, detalj po detalj, svaka od ovih stolica i foteljica je bila restaurirana da bi ličila, odnosno da bi bila istovetna sa onim stolicama koje su ovde bile donešene 1935. i 36. godine. Ovde imamo u ambasadi jedno pismo koje je sam dizajner Leleu pisao tadašnjem ambasadoru grofu de Dampieru, u kome mu detaljno opisuje te komade nameštaja i prilaže uz njih ove crteže, uz pomoć kojih smo mi uspeli da restauriramo i da pribavimo nazad i vratimo veći deo te naše kolekcije. U njima se nalaze ne samo ove fotelje i stolice, nego i jedan tabure koji je posebno lep i koji jako dobro dopunjava naš klavir iz 1916. godine tipa Erard.